Ya. Yo dagingnya. Pucak. Kurang uyah deh. Aduh. Halo guys, orang berkelana nyari tempat buat bakar-bakar ayam. Masuk perkebunan teh, daerah nanti tadi teh, wah, daerah nanti teh. Situ Bagenditnya itu non. Kita situ non tadi teh. Yuk. Situ Hyang yang terletak di bawah, masih jauh sih sebenarnya mah ke Gunung Padang, tapi masih daerah-daerah situlah. Biasa mobil perkebunan. Pengangguran yang sangat bahagia itu seperti ini ya guys. Tak ternilai harganya. Daripada isuk init gawe balik puting kernaon loba duit oge teu ka nikmati. Pak mana tadi dia jaga? Jarak ini. Mana di dia? Nah, di dia kena ya. Mantap satu tujuh nawa. Padang mamal ayaan mun engang ala. Engang apa tuan buku? Anu engang mah di luhur. Bicingna. Itu wan sok mah dina hanap. Ye tangan ye. Ini buat dengerin ngaran situ. Wis naon Mahmud teh. Mbak gawean wae. Nyang geus gawe-gawe teh. Ora ke kalaparan go gawean. Sarua. Kita kana ieu geunin. Tumpakan warna kegiatan. Iya kan, Chan? Heeh. Benar. Mah beres kayak gitu cara nutugan teh bekas. Ngelikan awi guys, yang mangang. Kalau gede-gede ya lawi nggak lucu. Bambu betuk. Bambu betuk. Kurang kilo mah ada biasa lah leuweungan mah. Itu aneh. Pemburuan petualangan. Daging pecang, daging mencak gitu.
Daging non maji teh maji. Pucang. Pucang. Ulang berburu lain. Pemburuan gitu. Petualangan. Nah, itu agaknya. Kenaon deh. Siap. Baru dak mararicang deh cek musuk mah. Oke nawungku. Pahana le. Gagal emang teh. Sama waktu di masa hayam. Kalian di gantung. Buru-buru sakit. Nah, Maji, nang tetenger. Tadi nama ayam bun. Menu di alabur. Pancak. Alahnya pangleting. Anu marmakna lain ti urang luar negeri Singapura 200.000 itu potong sambung. Oh. Marmak betul. 4.000 leuwih. Kan jadi original deui Mah Haji. Nyapa malobaan mah deket si Gordon. Eta ning nanti perumahan naon teh? Aya wangan. Di dieu, urang teh di dieu keur aya di. Oh, daging mencak. Ini guys nih, yang namanya daging mencak ini kayak begini, guys. Ya biasa bakar tuur, bakar kaki. Jog. Ripu. Ini hasil memburu nih ya, tadi pemburuan biasalah memburu hutan. Hutannya hutan leuweung. Ini ada dia inon kayaknya. Mangga. Ini ke mana Ibu? Tadi saya babakan karet. Oh. Siapkeun bahan-bahanna buat kaleuweung. Nah, ada ibarat sutradara. Lewat. Mah itu aya ritual hate. Ya bos-bos gua. Kudu make ritual. Bismillahirrahmanirrahim. Wah, mantap.
Ayam pemburu hutan. Ayam naon aya dengaran tuh? Pemburu hutan. Pulang kali mah. Oh, yo daging eta mencak dah. Kumaha rasana, Wak? Mencak. Aduh. Di mah panen euy. Matang. Eish. Aduh, mantesna ieu. Mana? Mana? Minyakan euy. Minyakan ya. Mandi ngusul aja sih nang. Jadi tinggal Pak. Ngomongna ya. Minyakan. Sama. Oh, sambal di lu. Kecap naon? Semula jadi emang. Kurang uyah deh. Oh, setika-tika can. Menayak mana teh? Sampai tadi itu mah karek 2 batang. Mantep ya. Oh, mantap. Mantap, guys. Mantap. Enak guys. Pisang. Ya. Liur elan. Lenang. Kata-kata ngapa ingat tadi? Sikat, Mang, sikat. Sikat tuh China. Awas kesurupan. Buru-buru. Melelahkan perjalanan. Daging beda-beda. Mana? Langsung harian. Lalur.